Oče Milutine, danas smo proslavili veliki pravoslavni praznik svetog proroka Ilije, Ilindan, pa evo prilike da večerašnju emisiju počnete govoreći o ovom velikom svetitelju. Dakle, posebna je čast govoriti o svetome proroku Iliji, čija freska, najlepša freska koja u pravoslavlju možda bude, nalazi se u manastiru Morača, u Đakonikonu toga manastira. To je divna freska, prekrasan sveti prorok Ilija, kako sedi i ilustruje Gavrana koji dolazi mu hranu. Sveti prorok Ilija je žive u 8. veku pre Hrista, u vreme izraelskih careva Ahava i njegove supruge Jezavelje. To je bio čovjek koji nije prezao da kaže istinu ondašnjim vlastodržcima pravo u oči. Ali zašto? Zato što je on bio čovjek sav od istine. Nikada nije lagao i nikada nije slagao. Treptao je stalno za istinom i tražio istinu i tražići istinu. On je već bio predodređen, tako da kažem, da bude sav od istine satkan, sav od ognja satkan, od svetlosti satkan. Kaže svetovno predanje da ga majka kad ga je hranila mlekom, to je bilo kao oganj. Bio je povijan u pelene od vatre. Bio je čovjek, zemaljski čovjek, a nebeskog karaktera. Njegova reč bila je svemoćna. Sve što je kazao i tražio od Boga, Bog mu učinio. On je svojom rečju zatvarao nebesa, imao ključeve u ustima svojim od nebesa. U jednom momentu zatvorio nebo da 3,5 godine nije pala kiša i tom istom rečju otvorio je nebesa da padne kiša i da napoji žednu zemlju. On je bio ubog i siromah, ništa nije imao osim tela i nešto od dela, ali je imao zato dušu čistu i prečistu i reč koju je Bog slušao. A samim tim onda je imao i nebo i nebesima. Šta više, i nebo je postalo njegova otadžbina, jer se on na kraju svoga života uznao sav na nebo. I poslije toga svedočio je na dan preobraženja, kada se Gospod Isus Hristos preobrazio na gori Tavoru. Došao je i kao sluga stajao je pred Bogočovjekom Hristom Gologlav zajedno sa Mojsijem i razgovarali su sa Hristom o događajima koji će se desiti. Više puta ga je Gospod Isus Hristos spomenuo u evanđeljima, pa zato smo i danas čuli to evanđelje kako Gospod njega spominje. I svešteno predanje i crkva govori da će sveti Ilija na kraju ovoga sveta i vremena doći u ovaj svet i da će i on proći kroz kapiju smrti, iako za sada to nije. On sa Enohom je jedini besmrtnik koji nije okusio smrt u telu. Ali pošto svako telo mora da prođe kroz smrt, na kraju vremena će i on to doživjeti, ali tada će biti kraj sveta i vremena i tada će doći Gospod da sudi svima živima i mrtvima, što mi verujemo u simbolu vere. Sveti Ilija je čovjek koji je u jednom momentu, iako je bio sav od vere i od ognja, od plamena, od ljubavi Božije, od vere, od nade, u jednom momentu je izgubio to sve, misleći da je on sam jedini ostade istiniti prorok u izraelskom narodu. I potuži se Gospodu, a Gospod mu se javi iz vihora i kaže mu: Ilija, još 7.000 ima istinitih koji veruju u ime moje. Samim tim prorok Ilija otkriva nam neke stvari i neke istine koje su za nas veoma važne. A to je da mi nikada kao ljudi ne znamo koliko ima pravih poklonika i oni koji veruju u Sina Božije, koji veruju u Boga i koji se njemu klanjaju i njemu služe. Pravo znanje o svome tomu ima samo Bog, a mi treba da budemo sigurni u to, dokle god ovaj svijet postoji, da će uvijek biti ljudi, sveti i Boži ljudi koji će svojim molitvama i svojim stavovima i svojom verom i svojom nadom i ljubavlju pridržavati nebo nad nama i ovaj svijet da bude sa nama i da mi budemo u njemu. Zato mi slavimo svetoga proroka Ilija, osobito mi pravoslavni Srbi smo veoma vezani za proroka Iliju. Zašto?
Pa zato što narodna pesma kaže da je prorok Ilija bio sa nama u najtragičnijem času naše istorije. Onda, pre 6 vekova i 20 godina još dozgo, kada je car Lazar na Kosovu se pitao kome će se privoliti carstvu, njemu je doleteo Sokotica Siva, osvetitelj Jerusalima, ali to ne beše Sokotica Siva, već to beše svetitelj Ilija, i on nosi knjigu od Bogorodice i stavi je caru na koleno. I sama knjiga caru besjetila kome će se privoliti carstvu. I tada je sveti prorok Ilija zajedno sa carem Lazarem našim pomogao Lazaru da se opredeli za carstvo nebesko i na taj način da izabere bolje od lošijega i da izabere jedino vredno u svim svetovima, a to je život večni, da ga mi imamo i da ga imamo u izobilju. I zato naš narod veoma ceni svetoga Iliju i poštuje ga. Istina je da malo oko imena svetoga Ilije ima i nekih narodnih priča i vjerovanja, ali to ćemo mi ostaviti po strani. Jedno je važno, da sveti Ilija je učio narod da se klanja jedinome istinitome Bogu, a ne lažnim bogovima. Jer i taj izraelski narod u to vrijeme bio je sklon, kao i mi danas smo skloni, da tražimo neke nove bogove, da zaboravljamo pravoga Boga i jedinoga Boga, Bogočoveka Hrista. I zato, poštujući svetoga Iliju, treba uvek da se setimo da nikada nije bilo lako živjeti u pravoj veri i doživljavati veru na pravi način. Uvek će biti onih lažnih idola, lažnih bogova, lažnih obećanja, i uvek će biti oni koji će praviti lažne rajeve i u njih nas pozivati i samo za nas. Međutim, takvima ne treba verovati i ne treba prihvatiti njihove savjete, jer mi znamo da nam kroz nevolje valja ući u carstvo Božije. Ako je Sin Božiji došao i proživeo u ovome svetu u muci i nevolji, nama je javljeno i otkriveno da samo tako i mi možemo zadobiti život večni. Ne može se carstvo zadobiti na duše ko se duvan pušeći, kaže narodna pesma. A ako je to tako, onda jeste primjer svetoga Ilije veoma poučan, čovjek koji je otkrivao mnoge istine i mnoge tajne. I još samo da kažem ovo, on je otkrio jednu tajnu kada je vlastodržac onoga vremena oteo od jednoga siromaška jedan vinograd. Sveti prorok Ilija mu je kazao da će on poginuti, da će psi krv njegovu lizati zato što je oteo tuđe i da je zloupotrebio svoju carsku vlast i svoju moć. To je ozbiljna poruka svim vlastodržcima ovoga sveta i svim moćnicima ovoga sveta, da ne otimaju tuđe i da ne traže više nego što im Bog daje. Jer na kraju svih krajeva ne može ostati to bez pravoga odgovora Božjega, a odgovor Božji može biti pun ljubavi i uvijek je ljubavi, ali može biti i strašan ako mi budemo uporni u zlu i ne budemo htjeli da čujemo glasove Božje kojima nam on poručuje da se pokajemo. Stoga današnji praznik otvara mnoga pitanja na koja treba da tražimo odgovore i da razmišljamo o tome. Uostalom, kao i svaki sveti čovjek koji je uvek svet, zato što je Božji čovjek, i mi zato sledujemo njima i njihovim primjerima, i na njihovim primjerima mi se učimo. Svima onima koji slave svetoga Iliju kao svoju krstnu slavu, ili hramovima u kojima se danas sveti Ilija slavio, proslavljao, svima tim ljudima koji su po zaštitničkim molitvama svetoga Ilija, čestitam praznik i o nekoliko reči neka nam bude i vama i meni poučno, da bismo mogli i mi da tražimo jedinoga i pravoga istinitoga Boga i da izdržimo u toj veri i u tom traganju za njim.